Eh? Jalan tadi yang dulu. Lolo jolo tuh kinala bisa mo jolo ano ba? Padahal sido manarok ko. Kan hindi ko pili object wisata yung mga dia jolo mga potong. Hindi ko to. May. Yang tuh le. Lariw. Iyo. Dio, yang te. Buat laslin na. Kolararang. Eh? Kolararang. Tanya Mas itu. Burung rea budaya itu kolararang namanya. Dulu kan biasa dimpa, dulu baru. Ako aslinya itu kayak itu. Po filmi. Beden do anu yo, beden do yo selmi. Pa sisi dilir ah. Do anu do yo macam ni. Pi kulit tu sengal lo dosti kaya. Barat dia. Na betul lo itu betul bir anu bir guinness no. Piro ya sanga beda betul. Ini botol bir itu dulu. Eh? Abiin ko masih. Bintang le. Atania. Itu betul lo do. Betul biri. Nasa apa tu? Bir hitam tu guinness. 250. Berat dia do tu. 250 gitu soal 200 ya kayak itu. Aduh kuala notas satu orang kurang. Semua yang Dan dia orang sembahyang dulu. Ya juga masa kilon tu ti anu ke anu le cengki le. Ke marangki. Ya to sarre mi ba ke mako mongoto dai mabo. Sarre dirimpi. Iya, palang kantong ta. Murah ada tempat benar ini enggak? Malah. Anjora itu. Buat letongan nih. Tahu turun mah buat anjora itu kilo kendari nala. Nah, yam tu pa mabo na. Seorang tipu saja dari kampung na mabo. Nah, tu kilo lo kendari na talir na mabo. Solra ya. Pepe. Ah, biasa na tilot to ke mengiri na mali na pala ke balla. Ano yung tambok ta? Zaman na susu. Tasya man nudung ban. Nende ko tampo ka dito miko. Ayo. Dia udah ngari itu ban no to. Ya, mi itu lupa tayo na sama bato le. Wina. Ah, kinano. Bito baru ko to tapi dito marikat tempat tawan ni. Ini. Mami nudung teman. Mana to? Kayaknya din pinumpan purai mabo. Amin lo apa chane mantam peratro. Terus kita semulun nagtiro jamin lah.
Ayo. Liman na. Oh, bungkus ya. Mau boleh? Tojo bungkus ya. Agi dong andung mau buti bungkis ya. Di kamu di mana kali ini tinjau par mana rampunan nasi mesti. Boleh kata ini. Bang party lang to kay Talo-talo. natakpan ko na tanya pala kumbang Wah, elonung wah, pak laki palero ti. Iya. Cincin gua. Elonung tili, ah. Meron ke sistem. Tiri kemaru dia, kiri maru Ah, apa? misalnya letakkan kenyan mal itu. Padang. Ah, yan na diropok gitu, tanggung mo ya. Ya mari ki nang amal itu na Joko. Yung genta mal iki. Kasi itu na tiampan dulu kemudian itu. Nakam kan data siapa ciri-ciri? Tale, Ta berkaitan dengan itu. aman. Kaptu murah. Dia aku. Iya. Dia aku biasa takuan na sa di makan dapur. Yang kinasan kapang dia tiu. Bertian na te. Yang kinasan ida. Lama anu. Ini pertandingan anu teh kayaknya mamapar itu lebih cepat le. Pero patulala ko pa no. Kecepatan tinadakat pinumpang te tinis. Nakakecepatan te. Baya kapang Baya kapang dia tu lalar ko ano. Hindi te daw ya tiki. Mani, pengeretan. Ya. Wah, yam tanina. Bitir ka tinis tini na. Biti, yam tuh, kupirupa mo. Andre dolo petiro kandom itu nala, tongki merok putih teori. Yang merok putih teori milambi na damu ramba apa. Wow deh, marana oli perpulalan. Betul koyo lu petu. Nah, rupanya itu kiola dolo na ternyata kayak pele, dia pele mendapi talam biaspal. Ibu aku kami dikaki kiola ti, wah kami bilang ni. Bukan kan masih pagi kemana rampo, dulu kan minggu. Mohon maaf ini pemirsa tidak dibaca komennya karena kita lagi joki. Doakan saja semoga sampai dengan selamat di tujuan. Kita menuju Luwu Utara. Rute dari Toraja. Ini baru dapat sinyal. Kayaknya masih kelurahan Batang ini. Lihat dah. Batang pati mile. Iya. Baya pa. Kelurahan itu Sirari Pirabung itu na sesi ni rapi. Wih, dukunasang eh. Cing kita una sabit. Ah, malam-malam cingkin nanti mi keluar kay.
Mau keliling pisah ba mina? Karena tuh aku diam cek gitu. Masih jauh perjalanan guys. So, Toraja Utara. Semua penumpang semua aman. Taruh bongkes ya. Watashi na Aku tuh itamba mo bongkes ya. Watashi na tambi mo newa. Oh si bongkes itu na si Barasam siya yan yung sangan lole siya yun le nene. dulu pa pong kesya. Oh si bongkes ya. Ano ni war bongkes itu? Ajar kambe to. Aji mau na posil itu. Bongkes. Ketemu ale nese. Ani kumanda dia tu na ko yes ada ko la me ala to yes to pasusi to. Di bagian me matawan ada. Orang kiwa. Wala kang mura na cingki dyan to. Ata itu sama bela sama cengki. Taba mati rambutan di balik pemirsa. Apa buat? Lana liki rambutan tina. Buat tayo. Lo bang pasa. Ha. Bukan di Sabar aku keluarga jong lulu teh tabang Hindi apa mo tayo marawan na. Dia mati itu paling banyak Bubuah. buah-buahan biasa no. Tayo ba? Kinan si pisado kalau satu le. Rambutan mangga. Langsa, duku. Bilang cengki minum. Apa lang nanti? Pidi ayam lu tile. Pam. Rampung dito mamu terus kalian. Kira kerampung siya po andro ko to. Siya marilin. Ano yung siya po jar ni bay? Maliking po jar ni mga pelari mo. Supir senior. Mohon maaf ini pemirsa tidak dibaca komen mi karena lagi joki. Udah pakai rampa kan? Ya kadang aku bilang pipial di buah-buahan mohon maaf tidak ada buah di jalan yang ada song. Ano mapas mo tama hindi puan. May lama perkoan. Ini. Wala lang yung karap ko. Buat. Ala din untuk si Bim to. Kecuali mari jong buat tunjuk nala jong yung propo. Pa, Mari law gitu. Anjor ki. lan niya may buah. Yung mereka pang teori. Siliente. Kok mula makan sa uwi. Ano, kap lang yung tumin. Dolo. Nakontrol kay yung may buko nina. Ayo sama karakian na paro. Karakian. Awalang tupo. Nakunin mo nito mga balap-balap. Tawa siya pa na. Ang buwan niya kita dolo kinu. Abay, Buwan niya dolo. Bisa malipin lang din eh. abay. Oh, Ito dolo mande tahun ini. sabi
Kita masih yang pilihan bitaran po. Kumang kami ito may para ako mga panikan. Jadi mau mana sudah kau kira aku dia. Mandi ba tidur sini. Tadi amo Oo. Kaya kami kumani. dahil Rindu bang kira kumanda dulu. yung Mantar ru. Sambara. Di siya bandar do ko. Bagaimana Pak Reu? Enggak, sayang. Apa nih tabita sayang. Di depan atau di belakang yang bandar? Di belakang. Oh, di belakang. Ah. Tapi alome ya. Oh, rekin di pia-pia. Depan belakang ada ya. Nah, di tengah. Ya tinggal di temiko. Talukan. Kena Ko bahay. Bang komputin di dari kelitik. Bahay dulu. Nasa mo kumutu. Bandar. Bahay dulu dia kistum. Yang mungkin pipia masar. Tapuran ini. Yang ke masar dulu nama Iya. mga auto to may na papasun to may ban na Nakuha kita na itangka di binikan mo to. Dapat. Nakadi ko na dapat. Sigurado nanti ro pipia to may. Tama pirang ile. Bunga nito susah usano. Tasir ke kisus Lo to malambang. bungi. Wah kimbay to malangan. Inala alasan do to otomatis. Kaya. Dari ponto. Kanda. Eh. Tasir kistumi to na kami sur Reu. Bandar pada ya. Atay kita. Ta apa kita ikasulan to may na. Saya pula ya. Kodem dia po ko kinano. Suku tasik tama pirang itu ka. Telepon pala. Ayan manu kita timo. Hindi pa nang napuro do. To kaluko. Yo. Main apa harus saya? Wala iya kinangkang kahit to ano na demi Tokyos. Motor na. Tanira mo to sa peda. Nakala sa sekolah na main ng kangkay yung lapangan. Pwede de yung mukha mo na kaya naruwa. Pelu biki apli. Bilang. Tam kapalit lo lang tumi. Na pati tu na. Sambay lang ba lokota ki. Palindu yung Ah, pipalaya lor ko. ano makan-makan. Yung karadyo. Karahit bubo yung puti ni. Anak-anak. Tabi yo. Anak nero yung mami. Kamar kan yung tuning. Ya, oning. Oning ba yung mulut mika? Ini siya nga. Kan na. Sampun na siya koleksi. Apa lang? Oh, ano, pong Ungike. Iya. Iyo ko kakanda yung. Dengki den do yung. Yor ke pulau betul. Pirabong dengki. Yung bara jurito yung nito talen dule. Ya to sama rekor ka. Talen yung Mga tamati kata yung ting na nang kalali ubas. Ana, kalau yung mga tamati to kilid dong kan di bakso yo. Ubas. dinubukan di Boxcom. Baskom yo. Dinubukan di Tasim kan di Bascom. Pas kum nakandeng kan di baksa. Maling kan di box na. Tapi dito tama tim beri tupo-tupo ba di kali. Bisa. Di luar gana ya. Makin di tangan di kuwa kota Marte may kinadodolo na ni de. Adik kena kanila silang dirang pan. Tadi ko siya sa badi patopoy siya ba tuloy na. Oh, hindi puyur dia. Oh, tanda Ba, ko dia. masalah puyur di tena. Ayun, may dumilang. Dari ko sa pit. Si Sonda siya kakanda dito.
Ambil buah dua tu dumi tu lah. Namin na solan anak na. Dah. Napagyaw na chinjan. Koleksi. Iyo. Oh, pihak kepuah mu. Sila pera. Ila. Iyo. SD mo le. Kami na lang solan. Soro. Enggak, udah tetangga dulu tuh. Main julek sila mo ita. Mano may? Terus salah satunya tuh. Kaya din po kanila yan. Nakuha ko ilang panalamunin ako na chinjan. Bisa di malang ang chinjan sa bata siya na malikot. Bisa malang ang mesay. Ako ko ni nala tulungan pag na chinjan. Ibadah tuh sekitar jam 6. Setengah 5, setengah 4 mo. Ako bular para ko. Tampit to dumilala sa mamelo siya mo. Iyo na tampe mo kaya sa kami na ano. Tampit to dumilala melo mo. Puraps. Yung sumina. Ikot ko ni po raya. Cerita kung dati tingkarudo. Cerita. Wah, mambela porko. Yat milonan cerita. Ila, paano ni Bam? Eh? Kita mo kundi tiro na yan. Ako na jomo goro-goro aku Ay. Pagkabuto. Nak. Bukada ko na tinubo ko. Ako banting na mao to pa makandabi dito. Tasya man eh. Ako na mga jomo kiro ko pa. Lagi bisa kali yang polo kan Lagi bang paduli. Tu lagi namin tinuda ka mama. lagu-lagu tama tua. Okay. Ang tatanda mo si Camila. Dai kilo dai. Ay, lambat. Mambela porko misara ka. Pwede mo lang to, bobo. Tilo pisa ako mikir. Mal kumur dulu. Ay, tak kumanda to, may teman taru. Sekarang mau ke warung. Iya. Pila-pila le, kamu dah kele. Dalam posting po. Ambil yang kiri saja. Kiri. Hindi na sama mo. Takbong ta sa relaw. Wala po. Wala mo kaya. Massage sa reload. Oo. Sama interam po mo, nidigiraga to. Warung makan langsung. Yang siap ano saja. Sa bala. Siap saja. Jangan, Mi. Ako ko jong pa sa bado ate te marakir. Wani ka no ni kaya disikula. Ang tao dai orang-orang ano pa dyan. Ba aga dito ko tato. Langsung. Bela-bela porko. Wala. Tari load na sa may kami naman. Ah, begitu bakso mabu kung bakso.
Episode to Johnny nakarang kita dekat. Ya, udah kan dah. Oh biasa tahu sih loh ya kamu. Tidak ada sampai Jalan nih Mas Cepam. jalan langsung. Kambing na unji lagi Ah, tami mana itu? Kambing. Iya, pin. Tapi kok kande itu kok aku kena jarang memang Pas itu. wala bisa kita magsulok na. Jadi warung warung mana sampai warung berkecil. Warung makan dia? Yan do mo. Itu mati. Tarinya tanya ke tilaw eh. Bah, Hindi. tania. Oh, full sale. Pwede sika pa. Eh, counter bateri siya warung makan pemirsa ya manda saki. Sa full sa tari kiro na. Milo din tari ko sa kiro. Jam 10 mingguan deh. Mama nasa tahuan tadi aku itu. Itu kami tuh yang kita ndai mau jam 1. Dede sa upload ki kumande. Ah, ano may maraba ba siyam te? Ah, mesti maling ka jumi to ke mangoto jumi na pakambilang ka kota. Pagkara-kara rin ano, dahil na rin doon po yung pagkari po. Pero kato jomit na nila pagkimay lalo sa niya. Parang nga berlaku. Ah, na warung dulu orang tuh. Kota aja nek mau warung Paggambar-gambar atir tadi mo mo. Yo, ito. warung makan mo to. Sari laut buat. Masiki, makam pakai sarilaut. Oh, may mani-mani tingkat to manok yan, ano na. Ero kate. Daniel ya. Nya. Kasi ako may laburo-buro rak ko to. Iko mana itu lah buru. Ah, nagtandai mo ko jadwal ko la. Ya, nami
May kami matang po ito kiram po. Ya. Korko. Ya kaya rin ng kota mo lolo ko kaya tara mo ano ba? Kaya lolo mo ko siya. Yo, siya no pa. Iko kaya tara mo. Kurang pun dulu na pita sulit tu marin bung itu namanya dumi. Wow, kita masuk terowongan pohon ini pemirsa, keren dulu. Tabar tu jembatan miring di Lindu ini, berapa misalnya jembatan miring. Nah, depende ya tugas bangan. Jarang orang ini deh. Apa sabu? Ya kayak di Pasole kalau kena mela to. Ah, tayo di Buroncong. Campur ya. Wah, di sana tuh tapi Ah, di Buroncong siya mi. Iya. Ano Buroncong siya may aja di. Iya, malah suwi. Marasal itu anu sa berian. unde lampu Mi. boksole. Mari bebas, rokok kum joris madako. Kemari kum bebas mak kapurung. Tambay kang gimana sumi? Ah, budak dulu ya tahu tuh. Natasha na budak. Budak dulu ya tamu ke jong pikir. Na jong joris mah. Tasera. Ke mari kum ina mak kapurung. Iya, masan nanu. Ina na lang kasi ri jong dona.
Yung ngopi garay tanda ko manin din. Ba, Warung. ang bigray ito marupot eh. Kahit malampi namin pare makikita. Ito tawa ano na talam po. Talam po, sari to tayo magkikita lang sa pamasara kami pare. May bungi. Ay naroon po, okay, sila may pare. Sa lewat-lewat kita apa di bawah. Sama kami na ko tinin nala si Pepare mapatisan ki. Sampai bang mo. Sampai bang kami may park ya. Patisang na Pepare di ano yung nasa pongo ano. Kaya gitu. Nasa pongo. Oh, berarti lah pas ada bang mau dekat sa lewat. Bisa. Tayo pa. Mabombong. Amin loro ka tora pasin ang ko. Pa biti pare ba. Ya sama kembali lah ya sama siapa no. Ah, ta bitam tiro eh. Mangka man sa Malitalongan. Kalu-alu. Sampai Talongan. Talongan na sanga ito. Roko na ba to? Karena sekolah. Natara Mambela. Satu tahun gitu. Sa sekolah. Sampai na jauh sekolah bukan. Nga man na piro ko to. Ini rumah sama. Oh na. Yes, ito. Lagi kula-kula ba yung losto ede. Si sangal lori di tampe na di Cirona ora maka. Di putar Roma ya. Tuh yung mata sekali. Iyo. Itu jembatan punya sama jembatan ini. Tayo pa. Usang itu di pertama. Hindi mereka. Ori ano ora mate berarti Jembatan lurus mo teh. Lurus nama teh. gareta mo kapang tikira. Dapat ko warung apa rin? Tanya apa gareta teh. Oke. Hiro ba kami le? Ba. Kaya palolo pilih dah ko.
apa hindi ito may. Apa? Yo. Kampung pati may na. Orang Bengkulu mereka teh. Mambela, mambela lupa. Sabang. Lu utara namanya lu ya temai. Apa nalindu pergi pukar lah. Kira-kira Yesus kalau kau depan loh. Ada yang bisa kemana loh? Kemana salah parel loh? Iya Lara. Lara. Yang Lara. Mambela pa. Mambela lu utara kebasin ada keluar. Yo bembe rata-rata bembe. Akhirnya dia tuh torai siete po. Mawar. Beberapa tahun yang lalu. Nila alang sura hindi juta ang kulina. Memang kamaro pesta na nanjo. Din tong na jud din tong. Sebenarnya memang kayak baris itu pare pa mau kari kita solata. Analah udah pan yang melo pa. Udah dua lan na pare. Uma. Ternyata memang tanam ke Lamawar seperti itu, belum dari memang Ana udah sangat pabara. boleh direngat-rengat nih. Boleh siya tuntun ni mama. Nah, nyambu deh alam na to na. Bumalapit siya daw. Ah, nami malapo kira bay. Masih berada ke anu deh. Apa ni? Jualan tomato nih sesa. Mau hari ni dia bilang kesir. Dia bilang keruah. Usaning-saning bari kan anu napawara tok sari. Nah kalau mengkarang adelan teh. Sira na masaha. Ada. Jadi waktu bahan lantai tu lepas seluli. Ana la jong ya anu. Apa ni? Yung ito ba naton na? Ah, meron si kayo mo rin mamabe marpo. Ah, kuna mamabe wasyan anu ramtan na to kita na apa jong ito wan to. Diba? Meron si kita na po ng dating na ito. Gamjata. Pamarungan. Nalabi malona eh. Educado daripada tu. Iya. Malona eh. Ada lokasi. Yung mati mo malona na kila malona lokasi ba? Kita toraya. Meron ba kaya ito tayo na tanay ina po ang pito ko man. Tali na to.
bahan mi kuan. Bahan mana itu? Susun bahan lang tuh lah. Papiling na kabahan tama. Oh, siapa reker kita anu? Bahan. Kita nih tile. Baru kita maruk kule. Apa berarti? Selalu tunggu. Stando tuh. Betul stando. Iya. Udah pulang orang. Nah, warung mah sama jalan tuh. Lapangan stadion. Iya. Tanya ya, teh warung timin lah, anu re timin. Kita minuman anu. Iya. Lapangan stadion. Iya. Pilih-pilih ke saudi, betul re siya. Mata balik ka, pero kung saan Uy, tilo es, to kasar. Me? Bawa warung. Ini juga ada dalam Apa? Oke, bye. Lalaro kemana Teo? Lalaro kemana si Poder mah? Manusia ketua tuh Yung ke mana? Ito naman pinenalok ko na na ilo sa tema ba ito tong kana naman ang kilo ni Nah, pukari komandet nih biru kasi. ay oh di ano na Oke, kita istirahat dulu, guys.